Pozdrav, dobri narode. Evo danas se nalazimo u mjestu Mlini kod Zenice, nedaleko od naselja Radakovo, i ovdje smo kod Sabrije Osman Bašića. Zamislite, čovjek napravio svojoj djeci, kako bi rekao čovjek, mini park, mini izletište. To je jedan početni projekat koji je naš Sabrija krenuo da radi. Sabrija ima 4 ili 5 djece, manjeg uzrasta, i došao je na ideju da ovdje napravi jezerce gdje bi se djeca mogla kupat, igrat, uživat jednostavno. Zamislite vi sad babo ili tata ili otac, kako hoćete, napravi svojoj djeci ono što bi neko volio da je njemu njegov babo možda napravio. Ovo je jedan sasvim novi projekat za tebe, jel tako? Početnički fazon, početnički tip. Tek ste nekako napravili jezerce, oblikovali ga. Pa ovo je sve krenulo, ideja je ova krenula sad u ovom Ramazanu, prije 3 mjeseca. Čisto smo ovdje si dobili ideju, ja dobio ideju, porodično smo sjedili, razgovarali. U stvari ovo jezero je nastalo iz ekonomskih razloga, ako ćeš iskreno. Da. Samo za cijevi, da ucijevimo ovdje, ovo što je proticalo tu, trebalo mi je 3000 maraka i onda sam ja to nekako skonto da bude jeftinije, da imamo tu vodu, da je zadržimo, da je malo filtriramo, pročistimo. Eto, u njoj sad žive pastrnke već mjesec i po, 2 dana. Da, vidio sam to. Nisu krepane još uvijek. Znači, mogu opstati. Iako ćemo uskoro, ako Bog da, planirali smo ovdje s komšijama, sam nešto dogovarao, da dovedemo ovu neku čistu, skroz potpuno čistu vodu. Pa bit će malo ljepše. Da mi reci šta planiraš u budućnosti, šta ćeš još? Ako budemo morao ovako kod do sad malo kod kuće, ovaj će projekat malo ići brže. Da. A ne znam šta ću, nemam neke velike planove i ovo je iznenada nastalo sve, u što će se pretvoriti to ja ne znam, Bog zna. Napravio si djeci zipline? Jesam im svašta napravio. Sad ću napraviti novu kolicu. Imaš 5 djece, jel? Imam 6 djece. 6, mašallah. I jedna u Sarajevu. Tako je, imam jednog čerkicu u Sarajevu. Halima. Halima se zove, jes. Mogli bi onda nekako Sabrija, evo, za možda 2 godinu dana, jel de, naredno ljeto? Pa moj plan je bio projekat neke 2 godine da ovo uradim šta sam planirao. Ja imam malo ozbiljniji ovdje projekat, znaš. Planiram napraviti jednu psihofizičku igraonicu za djecu. Jednostavno da djeca negdje mogu doći zdravo odrastati, da nemaju... I ne da idu na igralište, nego lavliju. Tako je, sine, da dođu ovdje, i na igralište. da trče, da se aktiviraju, jel tako, fizički? I psihički i fizički. Stvarno, Jer on ovdje kad sad pokuša da sjedne na onaj zipline, on mora da upotrebi svoj brate, ako hoće da preživi do tamo. Da, kad se zafilci, jel da moraš... Pa nije, nego sve vidio si malu dželu, kako ondje pade napola pa protrča pa se ponovo ufati za jer da se nije ufatila ona bi pala u potok, dolu u onu rupu. Da. Znači, radi Sabrija, molim. Šta kaže narod, prolaznici, komšije? To ti ne smijem otkrivati šta sve govorili. Pa znaš kako, Anese, ja sam ovdje prvo sam sjedio par dana tu i razmišljao šta ću i kako ću. Pa samo taj moj provođenje vremena ovdje nije mene narod ovdje navikao gledat. Ja ovdje nisam provodio vrijeme, vazda život te tjera, idi, traži, zaradi, donesi, odnesi. Bori se, borba, jednostavno, borba, tako da nisam puno ovdje imao vremena ni ulagat. Ništa, ni planirat, ništa, jednostavno bilo je tako, nije se moglo puno nešto ni napraviti. Ovo je, hvala Bogu, eto samo ideja, možda i u nekim 40 godinama te to dobavi neke stvari. Emocionalno. Nije emocionalno, prevrneš
kako da kažem, isto da neki dođe novi update, ono, ti sad ovo pratiš ovu tehnologiju. Da. Isto da se s 40 updateuješ nekako i da to imaš čistiju sliku. Dobiješ neku Percepciju. nadogradnju, da, drugačije gledaš Percepciju umnu, jest, ono, sazriješ malo i tako neke stvari, gledaš malo iz drugog nekog ugla. Popniješ se ovdje na orah, na primjer, ovdje nikad nisam odavde imao ovu sliku. Zato što nikad nisam imao ovdje ovu platformu. Da. Sad imam ovu platformu, imam ovu drugu sliku skroz ispred I sam sebi realizuješ. I to ti je i kako. to, razumiješ me, dobavite kasnije nekad, možda neke stvari ni ne mogu kad si mlad i ne znam. Uglavnom došla je ideja tako da napravimo tu jezero, ja sam im rekao ideju, oni su mi se počeli smijati. Onda sam par dana ja vucao neke kanape, odande, ja sam ovo sve prvo sebi morao u glavi izgradit, pa onda, kako se zove, kad je se to počelo puniti, pitali me ljudi šta radiš, kajem igram se, ono, počela Mahala pričat svašta. Ko Mahala, jel? Tako jest. Jest, ali ja sam se zabavio tu, taman mi je to i dobro i došlo u ovom periodu mom nekom, nisam bio ni zdravstveno, ni baš nešto najbolji, bio sam tu stacioniran i onda eto tako jedna po jedna ideja dolazile, onda kažem što će im djeca željet, teglit me non stop odavde da idemo dole negdje po nekim igraonama, dovešću ja svu djecu ovdje, i svoju i tuđu i nek se ovdje igraju. Da su svi na oko. Pa ću im tatama i mamama, babama, to fino, lijepo, vjerovatno i naplatit kasnije kad to malo bude bolje nego sad kako jest. Da. Plan mi je da ne moram izaći iz svoje avlije nigdje, a da zaradim neke pare, znaš. A može se tu, ako Bog da, i realizovat sve. Zašto da ne? Pa vjerovatno može. Kod nas ljudi... Zato što mi to nemamo ovdje nigdje. Ovdje sam ovamo iz Akuće imao plan da napravim bazen, pripremio sam i teren za bazen i sve. Malo su me neke stvari zadnje vrijeme stigle, pa nije to onako kako je planirano, ali eto, dobro, bit će bolje. Planiram ugostiti ovdje narod, planiram ovdje djecu. A na primjer roditelji treba negdje da odu, nemam pojma, ne znaju kuće s djecom, ne bi skroz malu djecu, naravno nije obdanište. Ali da su roditelji sigurni da ostave dijete svoje ovdje, da znaju da će im biti zdravo, veselo, živo, da će se izigrati, da će i poželiti opet da dođe ovdje. Jednostavno da nema ih brige uopšte kad ostave. Tako. Plan je i neki ribnjak dole ako bude se ta voda mogla dovesti, ova naša izvorska, jer mi imamo ovdje svoj vod, ova naša Mahala. Imamo ovdje gore, ako znaš, na onom, gdje se skreće u našu ulicu. Znam, korito ima. Onaj višak vode ima. Da. To je naša voda, znaš. Pa smo planirao, pričao sam s njima da dovedemo taj višak vode ovdje, tu čistu vodu. Da. Onda mogu tu ribu staviti da bude to i komercijalno i, znaš, jer ovako ne mogu, ima tu ipak neki otpadni voda, ovo ribe što ima u jezeru, ali eto žive, ja ne znam kako žive, već skoro 2 mjeseca žive. Iako ima otpadnih voda, još uvijek tu žive ribe. Našao sam na YouTube neke snimke kako prirodno filtrirati vodu. Ali to opet ništa nije dobro dok se to baš ne dovede čista voda skroz. Tu baciti par stolova, malo roštilja i eto, da imaju ljudi gdje doći odmoriti. Znaš, porodično neko mjesto okupljanja napraviti. Ništa, Sabrija, ti želim sve najbolje. Hvala. Ako Bog da naredno snimanje da budemo radili, da tu bude ovdje 50 ljudi, 50 djece. Pa ne znam još šta ćemo, znaš, vidjet ćemo šta ćemo. Eto, braco, Bog te vidjet ćemo u što će se pretvoriti, znaš.